Hello guys, welcome back to my YouTube channel MiNluN SinGsoN once again. Tunin ni khuan se khom deu chahila root device root itiki bola phone handset root itiki bola ham join se khom ke deu zen tunin video in se khom deu interest hong hle de hi je hin like comment share bolo la no na bol ben lang chula bell notification on bol anaki hai mil hen je chut bang video hong ki so sila nang amun sa pen hi jing thena ding bell notification on ki bol te de wen ki te man video na ve taw te in say ma bangvin Android device ay lo la na phone chu iti root ni ki bol dam t2 root hi itabang ham t2 chu ne say diwen device root ki bol ai la advantage epu ma ai lo la disadvantage epu ma ham chu tunin khoi sei do num pen hen je chu root hin na za su ke diwen root ni e bol ai la phone Android phone nong jo lollipop ma change the ball the ilo la ipa ma storage song running out kiji jinghong and storage song increase na ball theti ho hi je hen root himin ha de le jeng tu ne khwa na sei de advantage le disadvantage chung chang thu na sei ma sa pe no te amasan advantage chung chang thu na sei ten advantage chu appm ti le increase internal memory hen che na memory yang increase internal memory to increase a ball the hen chule number 2 hila uninstall pre-install apps ama apps anom sana phone apps na sa zo siang cha bon na uninstall na ki bol the tu ho ki bol the lo hin root ni ki bol chai teng la apps na phone zo siang cha anom sa ho cha uninstall na ki bol the tai tula number 3 na upgrade Android version and upgrade na Android version ang cha upgrade ni ki bol the ki hen asna sana na san he lollipop mo na ki bol jing the hen cha number 4 na record mobile screen che to pi pen hen che ta min root ki bol nom ji hen tun disadvantage he khatna lost mobile warranty and mobile warranty yang talo ding chumin sim sa aguna hang la warranty talo jas koi mana sim pi talo den mobile chu siang de ti ne he sim the yong hen talo ding la the lo de tai ti ne he chule number 2 na auto apps install in che he la chama phone to security talo ding hi da chama apps so install apps zat install hung jing de hen roots na ki bol jawa kon la install chama auto apps de tai chuting le heating and crash problem he te de hen te na phone nong to sabai ding aje to security ma cha talo ja chama thila hung ding file zat hung ding to heating la phone heating no man number 4 na iPhone brick yong de he have disadvantage till zat chomen to anangin na phone root na ki bol dham na ki bol lo dham chi pas nangin chila kuna na ki he de tantin root ke gel dana wang he root he de the chan na ki bol da la chan ti chu ka de in na Android root bol da an lang tunin ni khwa ding in chan chun nang ka da den ban he thelo le comment hen bol le chan ban ten ki sei pakit tantin channel subscribe na bol lo la subscribe button chan na bank kang la in lang mukit ka wen dam set up win